March ni somni panga kumsang ni somni pakha jing lamdar ni vel ani a an chena veranda a chuan pu Sunil Kumara kumsomnga vela upa chu alua thisen kai hnuang chung chuan khuma bo khup zongin alo le turang maya thisen a chwana sat ema wangin le a hliam ana sat ema wangin a chen pui a chung den an va hmu me chuan alo boral der to a Sunil Kumara rawang bula chuan anupui Asa Devi in thot puin lungche em na tap vak vaka atap thoma thenom khoveng te pokal khomin an chung ko chunga thil thleng ni om tur chu ring thia main thenom khoveng mi then khate chuan an thot pui ve hlom boka afapa anu cha chuan an naiber police station Chitrahat police station Uttar Pradesh phone ngalin an chung ko chunga thil thlendan zong phone kal tlang chuan avashilta ani police lamten report an don bo zui ngalin thil thlenna hmun chu police station in charge Mahendra Singh le police engamoza chuan reilo te chhungin an thlenga police lamte hian vandoina tokta Sunil Kumar fapa anu cha chu thil thlendan kim changte zotin chhungkolam IOA anu chan statement te apek zo hnuwa Mahendra Singh chuan SP Ashok Venkat chu phone kal tlang vekin thil thlendan kim chang asya tir le a ani pu in thil thlenna hmun hi aron thleng ve ngal wata anu cha hian police te ma a asoidanin apa hi an veranda a khumda in ariak thina midang te ro in chung an riak thong ni in asoya jing lamdar ni vela veranda a apa mu chu anatwa romri an sha thole thom danglam tak mai an shat awanga anu ne na thovin apa veranda amo chu an veena an va hmu me chuan thisenin alo bwal veka alo boral man to ani ti in police te ma hian asoi boka thil thlendan nia chia tok chung kolamin an soi zo hnu chuan rawang chu police thupek angin postmortem torin hospitala an thonta ani vandoina tok chung kolam te hian police te ma a March ni somni pakhat kumsang ni somni pakhat khan an fapa anu chale an thenom maya khosave pu Anwar Singh fapa Vijay chu engimo thowa in hmu thiam launa an ne awangin an kho atanga hnaite leileta anin ti boya chumi awanga thinrim nakal zela Vijay hian an pa ber pu Sunil Kumara pona amulai chu a khoita ani ti in police te chu an shila tin hengba ka hian an then om pu Anwar Singh fapa Vijay hian pu Sunil Kumara le afapa anu cha chu tha te hiala lo vo to thin tho police te hi an shatir boka vandoina tok chung kolam te chuan thil swalti tu an pu Vijay chu manwa tur an du thole an chung kota na har sana dang a thlen to lo na na man thoi tur an du thu an thlen ngal bok ani police te chuan thil swalti tu an pu Vijay chu man tumin an chena in an vakala ma si an humai lo thil swalti tu bera an soi chin hriat lawa om chu police lam te chuan an la thuta khlea man chwa nge tumin ma an la zel boka SP Ashok Venkat ka iswaina hnuaya ngor taka nu chuina kalpui ani a tin police lama tanga nu chui tu tor anin ruat ba ka hian surveillance team te po he nu chuina hian an tel ve boka chiat na thlen na hmun boral ta pu Sunil Kumara te chen ina kal le in thil thlen dan chiang zo ka hriat tuma ma an lak no in thenom khoveng te po mi engemaw za thu zo fiana police lam te hian an nei zela twal that tu an pu Vijay ber a omna chin hriat lawa abo awang le an hmomai theilo awangin Vijay pa pu Anwar Singh chu thu zo fia torin police station a ko anita a heti mek lain veng chung mi then khate chuan boral ta pu Sunil Kumara hi minung chang thalo ve tak ni in moi lo tak taka alo khosak photo thin thole an khwa mai ni lo khudanga po mi pat mai chiana chungchanga moi lo tak taka me chebula alo khosak photo thin tho police te hi an lo shil ve mek boka chungte awang chuan sumtam tak alo khoral thin to ba ka an bung rwali ramte po ashal to tho police te hi an shatir bok ani afanu pasal nei mai tura ruwa manna an kalpui mek lai ni in an chung ko sum chu tul lo le changkai na nei me alo na tura a khoral fo thin awangin afanu pasal nei na tur sen so na atan an ram nei chun chu shal tumin ma ala a chutia pa berin an ram nei chun shal atum chu anupui fanautin an du lovin an do dal na sa a he thilawang hian afapa le afanu te hian pa ber chu an hole ni in veng chumi te chuan police tam te chu an shatir boka an thu sia chuan hu chui tu lam te ngai tu ana ati boi ta hle a an chung ko inti thiam lo na awanga thil thlenga chuan an ngai the che box si lo boral ta pu Sunil Kumar fapa le an then om maya khosa
pu anwar singa fapa te inti thiam lo na awanga thukal zel ni tura ngai thei tur po in fin fiana engma an mu chuak thei bok si lawa ma se vandwai na tok chung ko lamte ero in pu anwar singa fapa vijaya an pu tlat bok si a chutiang te ani tak zel awang chuan police tamte po in ro manadang siam le in chiat tok chung ko lam le thil sol ti tu an pu vijaya chung tilaka statement la in ma an la le zela pu Sunil Kumara abora la changa ni hni na a Vijay po chu vanei thlak takin police tamte hian an man thei ta hlau maya police thana lama shwai ngal ni in Vijay chuan police te zo na changin he thil thlen hun laia an ina a om lo thole zirna awanga mundanga a om thuina changa chuti mek lain chiat tok chung ko lamte po thu zo fia tura kautel ani angin nuber asa devi chu thu zo fia na an nei boka police te chuan nu ber chong kama tangin an nu choina pui thei tu tor thothar an shat bel tlat mai an chung ko boina chungchanga le afapa anu chale afano ten an pa ber che dan ne khosak dan chu an lo thin rim pui photo thin thole pothial an lo in thlak photo tho police te hi a shatir ta a chu an thu sha chuan pa le fa te in kar boina ani thei mai angem ti chu police te ril ro zona om chu ani ta ani an chung ko borak chu tiang te ani tak noi awang chuan police tamte chuan thu zo fiana nei torin boral ta fapa anu chale an fano alpana chu police station a ko ani ve ta ngala police lamten thu zo fiana an nei no in boral ta Sunil Kumar fano alpana ibial pa sanjay sale achian pa madan yadav po rin hel kai zinga an ming arik tel ve awangin thu zo fiana nei tora ko vele anni a anwai hian march ni som thom kumsang ni som ni pakhat khan thana a da lu ngal anni a hengmi pali an man te hi police tamte hian kil sang sanga changa thu zo fiana an nei nu in paber Sunil Kumar chu intiam ruala an tha ani tho police te hi an shatir tangenge a kantarlan tak angkhan Sunil Kumar hian anin chung khur bong ruale an thil nei hlu tam tak te chu chung kotana changkai nei tur omya lavin a shal na sa thin hle a he thilawang hian an chung kwa po in boina an to na sat pha in anin hnil ngau na sat pha em ema afanu alpana I pasal nei na tura sum amamo le taxi awangin an ramla nei chun chu cheng noi som ni a shal tumin inbiak na akal pui mek lai ni in anupui fanaute eroin pa ber thil ti tum chu an pompui theilawa chung ko a inti thiam lo na satak a chwa pha a an chung le khatte po in Sunil Kumar chu athil ti tum ram shal chungchang chu ngai to nona chole ri mai turin an norfawa ma se omze om thei chong lo hun akal zela an pa ber che dana afate anu chale alpanai chu an thin rim zol hle a an mahun tur chu an ngai to in an ramla nei chun ti ral chu thain an tha theilawa tha an ti lo thole shal lo tura an ngen la in pa berin afate ngen na ngai thak sak hnekin ahmalak na a daltu oma peng chu enga ama angai lo thole dal tir a in tum lo tho a shil thena achang phei chuan kutte hiala thlak thin ni in anu chale alpanai hian an pa che dan chu police te ma hian an soita ani chutianga Sunil Kumar te chung ko in harsatna an to chau mek lai march ni somni pakhat kumsang ni somni pakhat khan engemaw thil awangin Sunil Kumar fapa anu chale an chen ommaya khosave pu anwar singa fapa te chu ani ti thiam lawa pothial in thlakin thisen chhuak khopin anin sol boya chu anin ti boina chu remchanga mantumin Sunil Kumar fa te patni anu chale alpanai te hian ro manna an kalpui hi aloni a heti lai vek hian alpanai hian bialpa Surat Nagar kho acheng sanjay sa anaya an patni hian kumruk velai anin zui to nge a ama ero chu apasal tur midang apa in azon sakti ashat vele abial pa sanjay sa chu an patni a ani nei the dan tur ngai to a mala turin a shilfawa ma se kong dang handap dan wak ashemai bik lo an fapa anu chapo pa ber khosak dana lungoi lo sa anni baka afarno alpana in abial pa sanjay sa anei thelo tur chu akhongai hle a chuwangin an unaw baka alpanai bial pa sanjay sa tenen chuan anpa Sunil Kumar chu thamai du da thinlung an nei hial ta ani alpanai bial pa chuan pa ber Sunil Kumar chu da thatorin a thian pa madan yadav chu roi vele chongin an ro manna angzelin march ni somni panga kumsang ni somni pakhat zanlai pel shet zinglam dar ni vela chuan
madan yada fale sanje sa chu pu sunil kumar te chen in akalin pa ber varanda a khoma mo chu amut na bula sheipui lo omhmang chuan an cheklom ta ni in police te ma hian an soita a anti tur anti zo in twal thatu madan yada fle athurwal pui alpanai bel pa ni bok sanje sa te chuan inlam an pan le ngala he thil thlen lai hian in chung lama anu chale alpanai po chanchin ngai changin an lo om ve reng bok ani twal thatu ten anti tur anti zo in anro manlok ang zelin anu chale alpanai chu pa ber varanda a khoma thi hnuang om chu vapan hnain midang tilaka rin hlel an kai lo nan ti in an pa ruang chu an cha pui ta chem chem maya an tap thoma in chung lama mu nu ber asa devi po ron tho ve ngal fatin an chung ko thom hria in then am khoweng te po kal khomin an lu su na tor puin khowar thleng an that pui ve ta hloma police ten twal thatu dik tak le he thila in nam hnoite an man vek nu chuan twal thatu bernia an po an then omaya khosa vije chu thana atangin chho azalin le ngal ania heng poi khoi tu te hi march ni somni pariat komsang ni somni pakhat khan ko ta shwai ngal ni in ko thutluk na angin an pali hian twal tha thu boy rit tak ortir ni in hemini vek chonudar li li achane vela akra central jela dalu ngal anita ani